aduane ntimi provide enough insulin ema wo pe na chese glucose no e build wo blood nim ekogina moja nim enye ho nesesetena ene si pe na akofa esicho yade bi ede abre wo bi no eno ti da bia yetufu senye enyini ena akofa esicho yade de abre won se wunyini anipadua no na eye mre yade bia bebo wa na age na to ne ho so na ede wu kowom senye nyini na akofa yade bre wa na senye abusua ni wo maame bi wo fa bia na wo nana ene wo esicho yade na nso nya bi wo sa kwan ne so a ebia na ye niema bia de kan nipadua ne ho ene kofa sa yade no ede bre ye ni dintema na judidie de bia ye kasa wo obi a wo na judidi na wagyae enye bisa wo se wo di se aduane na nadwene be de mpo na digest obi won me bodonko dumienu uma na aduane bia wo bedi enye de na ade kwa wo yam ne ne ha yen o na emu wapomuden ne ho hia yen wo didi sa bre no we ya no akyea ne ho ato wo na wada aduane no entimi an digest enu nti ahoden e wose enya na didi dwuma wo nipaduane so nipadua no entimi nya moja krantimi ni afisa ni ye de bia na akofa yade e de abrɛw etimi didi mu ana akɔtwe sɛ kye yade bi e de aba enu nti ye tufo wo hwa ho so ye na wo didi ntem no na wo sɛ pe 3p garlic mixture dupa no na wanonom sɛ de be ya pomodin mapa e be ye wo dia afa wo bia opɛ ensa den no mo pa waton sane mu ntentan da bia ye tufo sɛ ensa ne nto awerɛho ne nto adwendwene mesraw sɛ de wo to mu ntentan na ensa no sɛ bi agigya wo honam mu ama wa kyenkyena ye basa no sa na ready padua no mahunu sɛ sa na ede eyew etwontwom ntene afo wo ntene no ementene mu mie bie mpo moja atimi ade afusane afam eno nti ade ntina ade wo ho ato ensa ne so emmoa wo jai ensane nom se de be ya moja betimi ade afusane afa wo ntene ene wo nroban ahodo nim na yade bia nso entimi entena wo so wo jai nom no na wo hwa ho so ye no na wo nom 3p garlic mixture se de be ya ebeboa eyi o how we nyina efi wo so esiche yade a eha adwede pa etimi de wo kɔ owuom esiche yade nti ekuro tɔ ho a ne ko ya say ye de na sa ekuro no enwuye baabi ekuro ne to ebe wansa eho opro de bedia ne say ye nkotwa eno nti say ye wonan esiche yade nti na wadidem ye twa wonan say ye wonsa esiche yade nti na ye twa wonsa ebia na ekuro na nka ye ketuwa bi a ebetimi ewu enam sa yade na aba nipadua ne so nti edidi mu a aye kese amenne wadidem esiche yade ekuro ye nti obi nso ani afra eba wo so a ewon sunsuan so opia edema ema woni so ye wisi wo hwade a unhunu ne papa ebetimi adidi mu ana akofa nifra ede abrɛw esiche yade ekuro ye nti obi mema yom ekofo mesraw entna ho ma yade we eni wawu entna ho ma ninjigyaw enkasa ni daso asa edro na basa ebeboa ye nyina obi ankope bi onto na onnom eye 3p garlic mixture ononom no bema nom oba enso enom tie ma wadwene nya wontanta se dro ya mekoto bia na enye mame ebeboa wo de siche yade dro bi so se ya brofudro se ya bibidro de ma ne how to bi no nom na ebeboa onom a 15 minutes wedro bi adaso bia ubetimi asan ya nom a enkofa ohaw emro nti nei wo ho wonso wo ho adwonso de wontantem se de kane no na wodwonso no entisa ho no se ebia na siche yade ne penipadua ne so atena enu tina wonya sa ensunsuanso no eba wo so wo haw pia edebro Johnson tantam yade na nkasakra 3p no etu ase enu nti pebinom se de be ya endidi mu a na nkwotwetwe esiche yade emrew eba wo sonso awo ho no ma ekom eni sukom de wontantem aduane no wudi kwa wo yema na so wonu munso ne kwa wo yema ema wa hoden aso stay ni wona na jonso adew na wa jonso ni nyina ba abonten enu nti abre bia wonko na ekom dew se kom ne dew kra na wudidi na eboa mo waye kama kra nke yo we de obo so wo ho no ma so na wo so ate obi wo ho no ma ono awonyare hwenye no oni ni tifi aprakope ne so timeti se hu uhu adekora eha no ni nyina kyerese bia na esiche yade no epedipedua ni mu atena enna ma wonya sansunsuanso ni nyina no wo sansunsuanso we wo ni pedua so pe tutumrika kope 3p garlic mixture na frase no nom ne nei ase de be ya enlidi wan kofe esiche yade bi emfa emro wo nso wo namu ne wo nsemta ye otitiriti ebia na moja ntimi ne afrisane emfa ho ni nyina ye science a ekire wo se esiche yade no ebi penipedua ni mu atena obetimi ye bi tutumika kope 3p garlic mixture bi nanonom ebewura ni padua nim eye ntinim akomam eni moja mu adwuma ni nti ebepoa wo eyi saa ohaw ni nyina ede afri wo so se de medikan eka ye no ekuro tɔ ho a ne ko eya
eno nti kuro bi abeto ho wako enkoye de akɔhye dum ni ada obi wo no ma na de ahye baifo bi ɔte ne ba bi dwen ne ho baifo de ɔnte ne ba bi dwen ne ho se baifo bi wo ha o meka o anyway o meka o so de akɔhye no obi wo no ma yesi anadwo ye bobɔ so nam ɔkɔ na adi n'achi ye twitwa nam na adi n'achi ebi a na yesi che yade nti na makuro na kye wo na ho no enso ye de bibia ahye baifo abreko aduro wo ho a obenom ama na boa wo eno nti tutumrika ekuro da wo ho na enkoda ebi a na yesi che yade ni bi doctor abodin a kye wo de ma ye mu nhyew pe 3p garlic mixture na nonom ni nyina betimi afri ho ama honam eya wo mre wo ho no ma na mre wo ye aba wo so ni nyina ye nsunsuanso asese che yade na eba wo so a utimi enya na watutumrika kopa aduro ni bi na wanom se de be ya ebeboa ma me fa doctor number no ensign entuja ebi a wante fra doctor e was 0248 92 88 24 0248 92 88 24 meka ni se nda bia doctor o ma ye dro ye nyese ne nom nkwa ne hia no eya na wapomoden no ehu hia no enka onfa home remedy enka ho adenti na wo ma wadro se koto na won sen kire de wo fia betimi aye betimi asan aboa nti doctor se menka nkire mo se wo fie na wonim bitter leaf eye wonyo no ne nom eya ebi de aduane di ede fremfrem but ne nom na ya na eya echi nso ede wonim bitter leaf a pe wonyo na haban no be se edu now the nyanya aka ho usanyanya be won sama now the akakadro kakra tum blend nom na nopa enwumre kakra saa ensunsuanso we bi we ne padua no so abon se be free wo so ama won so ho etimi doctors ai enti 3p no wo koto ana wa hye ne so se ewo toam ehye kwa epai garlic ye da ho eye kokko ne tini nso eye kokko hye ne nso no obi amfa so kwa na wa chenchene ne sika ho eden enkoto sika entwene kwa wo ye be ma betimi ano ebebo prostate ne ho ban oba wa fichi kromo ya no ebetu ede amawo wo de ye stroke ya de pressure ya de mesraw tenete enam se moja mu ne yenya sa ya de we nyina wakoma no se moja na ntimi ani afrisa ne yenam se wuntini mu asisi a ekofa sa ha we nyina edebro pe 3p garlic mixture wonso a wo de ye asthma entehye ya de nonom bi na emo na ne nyina emfi ho edro ne nya na herbal shop pharmacy shop be eton wadro bi a wokwa wo se wo pe 3p garlic mixture enu ntinei ebi a wo tie me wo hwa me wo akra o kanshi na wo pe edro ni bi wo de ko Kingswalk Kofi Sam ena Angel Herba na kwaje wodie ashama so no akọ Ekus Pharmacy Tema Community 5 for Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ene di enimo share Kumasi Kwalinak Herbal Dani Herbal ena Chris K Herbal ebema obi ato ho eye Albert Sam Herbal Takra di AA Mensa Kofoydia Gafsen Pharmacy wa momunia we enterprise ane cathedral no ene di enimo share sanso na tamale ubekọ wo fakojo Herbal eben electromat no kwa sami aye nyina na kope 3p adupa ni bi na nonom ye de garlic ye aduane na ase ye bonwa edo na nka twa de wo ene hahama ne de afra eno ntine nom enye ya enje wenu nonom bi na emoa me sorry so no me the doctor number no e twato obi ho a ofra na ofere mesra unhu nanim na ne kasa eno nti enfere hwe yade anim kire na aton wo yade a ena wonya no edro no entime nsampo a oye doctor panyini owo hu nimde a obeboa wo number no 0248 92 88 24 92 88 24 3p garlic mixture medas papa nyame enshaw na enne yasem na yebeka ne tofa bo ena nanabila ebo ne tofa ede ma yen no enti ye ne maame a oba ha ya 12 ebebo ya wose afe asem no kra wadwane agyaye okono ye ne ba na asem ne fa ne hu ni nyina okofa sofu maame ya ba amana ba betina ebusua asase so afe de ose waton ebusua asase no ye ne ba no ebedi enkomo na ansa na no ma ye ma grow fine herbal tonic enso ne nom na oho ento se wenum ato onsa eye otitriti onan enso eye otitriti obeda sorry bia na oho na ma yo memremre untimi enye hwia pe grow fine herbal tonic na enom oba ubu nsa emaye menstrual disorders de bebre Dr. Betina ha otai ebobodi ebi mu de emakra ebi mu de ba entwada ebi mu de ba obeblidi sa obetse ya ne ha ne amane nyina e wo menses ho a pe grow fine herbal tonic ni bi ebesiesie o menses no ama oho ato pepe pese ne wo se esi eba no
yede natural cocoa and a doctor ede aye ubenya bi e wo pharmacy chemical herbal shops nyina o pedodo etu a obefre doctor e wo 0244 596532 0244 596532 or say grow fine makes you grow fine. Agbozo herbal clinic enso sebra na mfa mfidie hwehwe oni pedwam no hu ade a hawo na wo hu de hawo hwi a wode ha ma papa Food and Drugs Authority agini nro atum no wama obi ama wo hu ato o si ono de won pe kra ne so obete se bema ote ase a obema ewu da bi bema ote ase na obema enye adwuma odefo ade obi beje no aye ho adwuma e de ama eye sanso a enye kra nti oba no hwe na se bema no timi nye adwuma senya wo si pe na fa no kọ Agbozo herbal clinic bema na nkasa nso wo hwe na se wo so senya wo so ye adwuma wo mpam no timi nye adwuma sa tutu anamo na fa kọ Agbozo herbal clinic typhoid fever junsomu yarewa endamu yarewa hodo nyina fa kọ Agbozo herbal clinic ubetu ase edi amao owo mia mienu Kumasi ena enkran Kumasi o de so May 5 Old Insurance Junction hwa ena ubehu omo fre omo ewo 0553 417752 enkran so owo Kwashiman obey ohini na himfie ho obefre no ewo 0241 750282 Agbozo herbal clinic osi bema tiasia eni kwan se ni bema no ewu Traffic Studios enso wow for all your printing works there. Fako Traffic Studios na onye emfa emau. Eye large format printing, banners, billboards, labels for products nyina say eye enro na ope say eye labels e de emau. Ade bia wo ye bia ope labels there. Fako Traffic Studios say na omo emfa enye emau. Afenso oye UV direct printing, t-shirts branding nyina obeye ni nyina e de amount. Ye work ya ye bekwei mo pese mo baby na mo hye mo branded t-shirt no se mo ni bia mo nko Traffic Studios ene ne chine ya obegina so no wa ya ma mo hyehye na mo de aba Akoma health worker meminda ye no souvenirs oye bi e wo ho 3D signage engraving and a branding say your caps books o cars ho o pen bibia o pese o brandi ema no Traffic Studios ebeye e de amount omo wo Kumasi Araga Junction oben Iron Bet for Abron sign no emu omo numbers eye 0247 013 561 0247 013 561 and I say 0574 010 101 Traffic Studios or say obeboa ama obi bia opese on printing ma no akoyie e de amount yene mu edi nkomo anase ene ye nkomo no ye maame efia mansa ofie so ye boa ena ode nasem ebedan yen ye ready say ye beba mframa mu a ena ose da bi asem no kra medwane wedwane kra but still no asem ne sanse adesua wo mu nti no ye pese ye ka asem no na yesua ade edi efrimu ni nyina ene say ono maame otebusua sase so ewo esu ye boa na obia wo ne de kakran ne portions kakran wo ho nti ono kope na nwea ene chippings kakra begu so a na nko pese oye bibi kakra edem ena ne baba baako efri moko wo ye bosome miensa pepepe na ne ba no efri mu nti ne ba ne fri mu na chese ono maame efia mansen wakwa hohia mani aho kire mu nti wentimi ensi ne dan no na ne baba ma Emmanuel ya ye twa to ahoma se ye benyane Emmanuel eko asori bi ko hia sof maame bi ewo ho na sof maame na ne dabie enye ena oye no se omi maame ewo asase bi da ho a ontimi enye hwe ewo asase no so nti nka obetimi ne maame abesi nkonua na matena asese be ya nka oba be ye bibi wo sa me maame asase no so ewo ebusua asase kese no so ewo esu ye boa na nka eka obebo wo ho no ye di amount for number of years bi emre no so na se wo kwa na chese dan no abeye me maame dia dan ewo ho enche bia ye be shock ye project ewo in Facebook on mehu dan a ye ka ho asemi ene say maame sofo maame ebe ye bibi ewo sa asase no so chamber hall ene obeye di si sa asase no so na fe obeyi si asase no so wie maame efia mansen sei otu kwan konkran ekohwe ni nua ba bia na ono nso awo mfie mienu ti oban no se ma yenye nkrata na eka obo wo me dan no hu edan no hu ni nyina no yenye nkrata mfa nto so nti mfie dodo no etwemu a na chese edan no abeye me efia mansa media ena sof maame ne se da bi de ade na kodu ne de edan no eye ne dia ye de beko court ye de beko rent control ye de beko ha ye de besin ha ye de besin ha afa de kowi ase na according to sof maame no ye ne di enkomo ne de ono o krata e che say
maame afia mansen eton asase no edema no nti ono so omede call court no court gina so buaye e ma ono so aton dan no de ama another elder ono so ye sofo ono so ato asase no efia mansase da bi da ono de onton na asase bia emfa ma sofo maame a ye kana semi nti e dan na maame na be yesi su no ompene da e ma elder na ono ye third person no ombe renovate ana ombe bubu ana onfa ma han bia in any way nti ono so ba bia na aye entokwa nti 2 years nie edan ni si hono mo a obi antimi emba metnemu ena efia mansan di na sem na ba eha mesi oba ha bnada ebnada na yesi ye wo case wo ho wukuada ye wo case wo nti omra enne na yenka na sem na oba ya ye kana sem ya to owo bebo na na maami fa ne bag hani wedwane ediko wo se asem no kra me na ba ye meko 12 yesu 12:30 wo se ye be hye dwumedi na se adesuade bi e wo na asem ni mu enti ye pese ye ka asem no na ye nyina yesuade edi free sa asem we sei emu ti ye fra elder no so eni ye bonkomo so maame no so jemre pa eni ye bonkomo tintintin ye fra ne ba ne ye nya no enti ye be hwe se production team be me ya bo eye so maame no komo na ye ni edi ye na asi ya trying say ye be maame ne kokrom ye ne bo enkomo no na osi ni nua ba odi na chipa efrimu enti sa bre de ne ni aye no toto pa ne ni aye toto enti ye bo ye maame no audio no ama yetie enkomo no sene ono ne dia ewo mu no yetie wie a na elder na say ono so to asase no ono so di ono edan chamber and hall no yehu enti beluchi pacho say dan ni we ni wo ho no ma na wahwimi edan ne dia amaye na yabo maame no so voice na ye nyina yetie enti ye ba sese ya okay enti producer try say ye be connect na yabo maame Reverend Elizabeth Entry so for maame Elizabeth Entry na producer nkoma enne one ne boy ye no yetie wie a na ye ne elder na ono nso atosa dan ya ewo ye Facebook yi edan no na esi so no esi ebusuan asase so eho na asem ni nyina ewo home sweet cereal legume mix ensi say ubedi Tom Brown edi wheat emo na soya beans edi aye eye home sweet cereal legume mix pebi nenom ana pebi nedi 30 minutes udi sija so a abene ka bi na ubedi ama wo ho ato upesi chire milk ene nchine a ubetimi di bi egum umpemu bia nso de a ende ubetimi edi ni saa opedodo etu apoku trading keje upebi ato a poku trading keje etia Dr. Mensa edum PZ ade share market ebu akwa offenso tanoso atonsu ehe nyina ubenya bi ato eye home sweet cereal legume mix opedodo etu na wo so waton de a now our friend 0246697358 0246697358 and now 0546921728 and so for mommy Reverend Elizabeth Entry ono ekoto so say ye dia asase ne ma no so toyo so ye den yo ono kosi dan no ewo ebusua na asase so no ni nua ba enso da form ye frɛ na ye nya no but fortunately an pay producer ene ne kasa very extensive pa be 15 to 20 minutes ye bo kakra e de akyem na edan na so for maame no eye de si ebusua asase no nso no eno nso e na e show e wo mu screen no e so no ntimo ayentie enkoma Reverend Elizabeth Entry oni yen ebo anope e fa sa asase a e ho aba asem no e ho hello Ohima lezi asumdwe nkan so of my bako de Risado answer afin shapa me so me ho ye I feel come sign bronya o ma me hwe me fro na jim bronya de ba jora wani me din de na nabila kantanka wonti ne ba bia da ma to hot da ho Ghana ha nyina me nkwa na me de sa eja sari ni ana me dia ma bo a kire no acho se oda so hwe bo a ba jo ma da kwa long time oh okay so what fine ya to su Kuwait oh okay ya na me tie so bo a na me ti ko visa po fie na e wa se o no na ba bia all right hotel no no but they call ishmasi ho no ti se ifa na ya sorry no asari me break you break kakra long time kra afi anka be ba bisum ni aye ne kese bisum de ji se chire ikra manya iye kese ma chire ma mienu da mo chire sisi a
December na machi mami and free. Kafra. Ayi maame na wo ne fie wase aboa no. Eno man. One in the case na kwesi sen. Oh, yeah, we bibia yeso adom. Bibia atwa ho. Nti dan ne se wo de dan na ma no. Na me dia sa e wo court so aban aton. O ma ton dan no. Me dey so o mo ton ya na nipa na o mo ton ma no no. O mo ton ma na se ko fra bo chire kwa na ba so pa ma ne nua. Na me ne so ma ne nye. Nti wo ni portal wo tia wo ka. Court de mo tia. O tia to court no de ma wa na se. Tia to court. O ko tin san ko ye ne ma nyina. Pacho won krata ni bi wo. Fadaruma case na ba mani mo ho na me pesen ka me ni ushia na me hwe nkrata ekro na me hu kwa fa so me ka asem no. So say what can I say? Ohini. Se me hu nkrata na wo kana se wo ka se court obu bibia no be se me hu court ayi no. Verdict no. Ruling no. Na ya court won fan out of hoy. Ana Me dia me ntimi nko request wo court. Wo ho na metimi request afi. Yes, I mean, yeah, you must want to. Ntini panoto na na di be se. It's for 2 years, Baba. Ana ntimi nko hostel. How do I say? Ana ntimi nko je onko father no. So I told you, no, I'm say, the material and say, I told you now, or may or pay any person conquer your human. And I thought, Mammy, Croya, so back on. Any mammy ya obonidia, then a brantian. Or the corner so, Nipana so, Crophone so, Mommy, Yamanaso. Come on, Pocoya say. So more a year, or then the umber como some bone drew. We are born only in your broyadi, what bone do a day. Anna, Emmy said, Tanya man of yourself simply knows a sacra, Anna, Emmy said, you ran out more money day. Uncle Bima. I know I'm so too. I'm too many ran out. I don't take it. The pacho a hono, mamma or Toma wana before I would sit down. I said, yes, the chair or more fast, or the chair of Suyan. And I will be a CP. Will be a CP into another 1 to me a day. And see, it's a minute about an air, sorry. And I may make a hammer down, see a one and a band of 2 men, say. Ne maame asase opome na sia mam nto aka sa na na mse mate na o maame asase betimi esini ate na so betimi na me call maame no be frɛ maame no ye ne maame ne kasa no so na asase da ho nti wo sra me o sra me sima na me ntram pem bia me kopia no afa na asase ne adanse fo bai kwa me ya so kwa no tem bia betimi ba ne nsem na ma wafa na ma ye enti this time o kan sa na ese me hwɛ maame na ono omobo it's a man back to me. I say, Meboa, Nade, Majada and Hanma day. Make I may still an amigo so I'm wearing order so a pre. And I made a Mijabi Biana. May I say, ye has any Simon. I am cotton. Timini or ye prepares quadas. Papa cocorate crow. I don't know what Timmy, not a background to Timmy, and I'm about Gideon society. And I'm Mr. Microphone, yes, inside. Associate inside. So, and I see the Yakoya says, me friend, Papa Sophobie. To me catch on one say, Yanya, may I am call boys, paper to so answer. Take away answer, yes, down. Yet, we are not solitary, I mean, so about Obey and Yasan go to a tum your way, mammy, we had Dimmy Riason. Any apostle, Dimmy, a cheese, Riason. The because of a shamancy. Now, one has your ones on them, you are not for your Piamatawadi. So far, Kim could have solitary. And then I know I tell me now, boss of my demand, match this idea. Yes, I'm good to it. Yes, when you hope I see a class or so carry. You know, record drawing in the mammy, ye, so buy a mammy, ye, netty. Record draw for consolity and open by people Sudan and Yanko Mobuano. This is Sudan, you know. Neddy company in a mammy ampere. But did you have quite a sky went here? A more nickel fighting your man comes on a bomb or record through Museum, the former Museum Mobome. My brothers too be no more a year, or maybe back a year. And in your man, because I'm a soft to meet me to trade. As Mummy met me a come up with my bomb. But I'm Srunti. I met me a community of my bomb. I'm Srunti, Jai. Okay, I know a Jai.
Yes, na me jai na me de bai. Nti papa no ye bi bia wi me ko tue sika mo je me honum. Ewi o so asa me de pa court. Me go court o me di kan bua first one oba ne bua na e judge ni ho. Ko two ba ne bua ai. First day no bua ai. Ko court 2017. 2017 ya de ko court 2017 6 November. E bua ma hwan. Na madam for so when that time ya de ko court no. Na madam for bi ya adwuma na tena barras me de teme barras. Ti no one ne wa ya adwuma o. Nti me hu na afrisha ana omo boy na de asam no ye de. Ya omo faare ne nsam de ma ko na court ayi ni judge na me ka so ni o no omo buai. Eto omo buai no oba ne buai no busa so obo kasai. Wonti mi anka na obusa so boka 300 million. Ba wonti mi anka ma me ntimi anka ne de. To kaso na ada na me nkoto problem ko sit down na me so asa ba ma me say no see no ye mobo ena ma me say me nsi bi pa no so da so e de call record to ko mo mbusa ma no asem pa no mo hwe kasai so on ana on se pa so da ade no so e to na ma kwan nti odidi batam kra ya ade me na ma me papa ma me ka chen say so unim na so ye ko ni fie na so be di batam fie no so ko ni fie bi wa ya nchew mfa mra e ho no suro e da o ta ta mi kwa so me ba no be hu aduro me kwa no. Na me hu yam busa o mom bia se obi ama ho so na me hu I 2 days I start catch me na me se better na for no an so yesu tin because me nya ne bone e de ma me kura kan ka se me fa ma han te check here no obo no say 1.5 or so be me 2.5 me message na bra me no obaji 2.5 ni nya na ni oba kure no piano no so na end no piano obaji me 2.5 bo so me bia a man. The court in Bua and Bible and say, you're 1.5. A year, 16 and a half years. And see, my American chance obeyed to my team to mean two. I'm a father and a mahai. Mean to them father and a man, and team years in the now, be fancy come, I may have one papa. The mammy saw cousin attending him for any amount from my free court. So I say, young court, a so register and one young cotton sign. Young corner to a prayer register by no one yet any kind of boy. Young corner ko bibiana young cotton sign. Na ka dance and aso. Ye kunyina na ma meet matam. Beni madam suffer back for a friend Solomon. Dia tam sa ne di kodro. Enti na 10 years o ka so me san ni am akoma so don't mean sign. Enti ye say kuada. Ni aba something that is Monday. Kuana ya ba sign. Kwara edri be bye be sign em so koye no ankota ma yese oko na court because okasa phone or register anim the register ni be phone no to wan ko ta ma yese oko no so ko no se ye ni ho nti ontimi ma to otimi am say ta ma yese ye de koye ateni nti na ere sign de ye ko sign so mi ko tuatu awon ka nyina o de ojiska ka hye no ho ye koye a maami beba anu I don't know. No, papa. Clement says, "What? I'm a make a me kobo when you are Kwasiaka. Ancha, and I caught no Georgia, you say a year caught no a year by. So by Mr. Tamakun and I ever interpret a man or young Rennie. They say I'm so as I or moon crazy, a born region home, baby, no. No, buy, no catching so, papa, so best idea, some of yes, Uncle Seven, and 7 door. Back on a belly pronounce ni very crazy. Near Quasebon, Sanko Sebon view. Ethical Betiani, Tianaka, cotton first once pet. Once pet. I'm a tia. Mama, and if I say if I pay by your son, Saturday, so many different. If you tell me I'm on that dance for by Miss Smith, my dance phone, you know, by. No, dear me, if you had the Becasai. And so I was on a 20 idea fandumu. And easy. I'll say about my son about Mazo. Mamma, a 3 year. A canal boy, no toy, and it me cover, scanner spend the year. Sunday, I said, Anthony cover papa. The Americans walk up a brewery, be walk up a brewery, so one say, and your bass are not caught on a sum some beton. You had quite excited to call you for cry. ADR. Papa, no question you call. August in you call 2018 August or the call
ama brebi e ka asem nyina se kasa de wo kan ye yensa anya na kama me kora metua ka ne wo fom obelu ye ko belu da na ka wo fom kora ma metua tia odidi mata ma ne baboy no ri ni no so di oso be bome koto ho e dia ho je no kwa so na da bi ne ba ko ni nua ba ko de ono na chiri ba no wo no we to ni gido anu mu wi ejimi no ba boma me ba so je ne ba bu ni bi na me se ne se mbo dwane efe so e bo eno amu di mata na ne ho ba ya court aka be che no ena papa ne se ne wontimi ene o de asam sa court na papa ne sa de court ene sa ko 2018 December 12 ene bu ai papa ne ka kire ne se ma me o metu eska na de do be kwai ya friend say ye be ton da no o jina papa ne ka kire se enya adwuma e fi ma se kire o se enya adwuma ene de ko ye ya kwa ni na echi na wo nya kofa sa amana dwene wo bi bone na so wo koso obi fi a eda ya mana nka wo to nka de bete no na no echi no asan so ya p 2019 na me tuo fifio ma sa ara ayu edi afona jiki na mano na ono akoti edi ama ha ya je hu sika di 40 million ni echi di edi bi echi na boso so kukume me mesi dan no ono nya kino de koma han eji na da ko stu ma me ye mobo tembe 2 years and a half years wo si dada Akoma ha just schedule every amanza samana moso na no acho ya pi anya ho do do ko ya pi 2019 wo di fo o sa ko to pa na oba ya no so afi so no so the pension aso ye ko first one ye cheche me tua masem nyina date di pa asem kra widim o ko fa lawyer e kan we date kra di pa widim me so me date am de ma nyina correct ye ko fa no it should be correct because anya me menin fry ma correct date nti api ni ko season api ni so sadi fo api was sadi fo o fa ko suya ne sana pnyina ko Roma he so ko bom dua e wo judge nanim na judge na wo ba he so ko abawa ba bio wo di atam ho so bom dua sana fo ku taw ni ko suya ana ba fan ka jase maami kasaro don to pon ko ne jai maami di atam sa di pie na me so pie ko abam so ntimi ko wura register no ni register na kan bo maye ba ko ceremony ene no me de me be sa na me de ko me baby na ye say bu afo ko be ni bu afo ye kwa ni lockdown ni judge na papa no ko pension enti ya kire no ena e fa ne say judge fufuro ba ya but ko tu kwa ne bu amaame no na ye ko ni akọ no ho e kwa ni akọ no no ye de ne ma Tuesday ni Thursday no de aka ye ne de enti ko tu kwa ne bu asa oba no oba ne bu aya nsa ye kra judge ye nye be meba onso be so mo sami ko tu maame na e ka de mi pa bo bi ko tu maame na o mo ma date ni ade ko to o mo ko ho ko tu maame ya no penka fe ma sakra no nyemre ni ni oba akra na ono ye ndio na oba me che pa me che na me maame ya sam ne ni me sap na o mo sam ni police ni ba ka ne ba no wa dwa ne che to be bo me na police. Okay, enti etiefo ene ahwefo eye efia mansa sofo maame a osi onu hu ni mobo na o ka say oni baby da enti ono efia mansa na saase a ne portion on a family land ewo esuyebo a ombesi bibi emfe ensi so na on rent man for some years no nkoma ye ni ye maami ebo ye anope eno no se nia motie ye no osi ni nua odi na chimienu akam enti na wotwe wie ye weekend ya na ye enti ono nso pressure ewo no so papa ba no pa no nkoma a chief executive producer na Nabila ene ne boy ono so kye na sem nyina mu no ena mwetie no yetie ono ne de na edan no ono se okache court say waboka almost 30,000 Ghana cedis na de oton edan ya mo hwei na esiso ye chamber hall without toilet and bath eno ena waye esi ebusuan asase no eso de oton ma no ono so ye elder na ye ne elder ebedi enkomo no ono so de ono so nim fa saa asase in contention no ono so be kanasem ansa na afa be bia yen interest e wo sesei no eye ebusuan asase se wo koye bibi wo ebusuan asase so obi ma wo ebusuan asase se ye bibi e wo so a den ene den ene wo se wo hwe se be ya wasem embedru ha ana un lose property bi in some future na ansa na no ye be ko zien na ye ne zien naturalist clinic edi enkomo DJ Ike e wo hanom ye ne bo enkomo wi a na ye ne elder na ono nso atosa chamber and hall 2 years ni ontimi enko ho na ebisa na de enti na wo so wato dan
ni sika na otoye no mimi body ono aba be body so oto no 30,000 oto no more than 30,000 no ono aba be body 2 years ontimi nko ho okọ no ma ya eden na esi ewo ho DJ I get to say Ewrade ai na afam de ya ka so oluma me so mehwe me ye no so want to say pa Yesu adom so me ho ye papa yo yanko zin natural stable zin ho no nyame adom na kra de ya dance yanko a okay etoda na doctor osman ya na mehwe papa ni din say doctor say kwati bisu jisika obi ba mu jisika wo a won jisika kase ye kwa kan so say yanko di dance yanko because adanse yanko a ye ho na adanse yanko a nti yemfa ni say obi say na me pawo na me ko doctor we me ko doctor obi wo a wo ba document ekuta no any scans ahodo x-rays ahodo o hwe lab test ahodo test ahodo ekuta na o de beba be kire nsa ampa you makọ hospital we makọ clinic we makọ herbal shop we ni na menya wo no ba me ba mo ha no mo ma meduro bi mo se 1 month na me fa no meduro no ampa me num 1 month no me twanya bosum ne so papa epa me ni me kun hia ye ma me ba kokwa de afi okasa na yesere o se afi da me num eduro ni wie ye no me ni me kun hia me tese ma ya se we me nti me suya afi me kun se me nya bote be yo de me ko hospital ka se me nko ade ya chi ye no mu se de se awie me na adweme fom ye ko hwe ya san wa take seat obeka ya chese afi ne ina egu fom ne yesere de eteni se ebi obi ho na o se me pa wo se wo pa wo na oba ya nchi ade ye ne se ye to ye kwa se na wotena se kasa ya hwe se oba ne be me ho na efiri no se mo hwehwe we na mu krampo ansa na maba ya kra na ye pe ti wodi be wi se okay be me na efiri na be ma ye ma waduro we kono no meduro no ye ma obosume ba ko na bosume ba ko echi no woni wo yire nhia sa woni ni be hia je sa wado meduro na awie oba pa na de eduro ni ma wona wodi instruction so ne se ko ye pepe pa enno na bosume mienu obi baba ba ka sa doctor ya ko check you ya se 1 month edem doctor ya ko check you ya se 3 weeks edem doctor ya ko check you ya se 2 weeks edem na e ya dance die enti bro ye bia na ya na doctor 3 days ya da pakeka a nkokọ ne eye kosua enegum ode ma enkrofo a ya toto wo de wo ma e de ato no make say obi o wa no no so enam sa situation ye mo pa awo na wo pere mame baby esesa wo ko bia wakọ afekura de be ma na ya pa ba na be mu ye bu sister me say sorry ewie wo ti dem why desperate and I wo hwe TV ba cho fa number na egu TV no so no catch say doctor me pe we duro ni bi eduro na ma awo ni bi ena mi wura mu ya na obi frame me baba obi frame o say pacho mo eduro na mo say we oba na uko yusu a be ma tika o so no pacho me wa shama na hine me ye bi a ma che ne say ombre tula ku Christian village no baba baji bi man bi eduro ni de tie ni oba ebia bema na ahye ogbo acha dodo ode wa wari ahye buronya wanfa nhye buronya no de ahye Easter wanfa nhye Easter no de ahye barka de sala chesa awore wotutu ahye da de akwahye kwa menkroma wo da wa birthday kro duru osma ye wa yefro kwa menkroma birthday duru wa mayo wedding wa kan de akwahye wa birthday da no birthday duru onye wedding o say na ye dwade ye wedding wotutu a wode na ahye da mesraw enne se wutie mi amepa cho occasion bia na ye nimbiem copy Valentine's Day today is no yamfa ya awifro enti enna wanu guso a wo hwe mi a waso guso a wo temi sister be pa ye duro ni bi doctor be che okran ba fa so abe yusu mi so ye juju o ye duro wudi siesie ahimfie mo obe ma ne kwa ontumi nsan biem enti se duro na me de ye de ma wo no tie oba ye be che okran ba fa so yusu duro na abotire mu kama na wunya kofi a wo de to gwa ase wo yusu duro na we na be ma na be fie no so so wo ne bu afu sen na so wo ne wunhia kra wo de to gwa ase ye favorite food ma no odi wi akrokro fo nsa ne nam na ho na nyame nya adom na no na wo mpa ne sese kai wawie ade achi onu wa na be gro show se ko maami mo kwaje list bra no ko maami mo kwaje na ebati usunsa onu wa na be ka cho se me se maami ba ko oye so fo maami ye world cup ni mu no na obedi dance we o se before world cup no nikunu sofo ebere bia me kohwe bo na me kohwe bo wa o se oti ye duro ni nka na obaji because onya ne ntie bi se be ma no ne ni ya ka bonten na oti ye duro ni nka na so maami baji bi no obaji edi se World Cup no kura duru ya no nikuna mpia nkohwe bo oso otumi ne ti ono diru mu otina ama na yere se fato baby a ope bia na yenhwe afeni ne ni akafie me pa cha so wo yo ba ukuna ni aka abonten dodo mesraw ukuna wa abonten dodo
So for back we say na me crusade and na ekọ conference and na ekọ pastors appreciating na yere so mama na ye young and so still be man kwa abonten abra so mama ne bagi sa eduro ni bi no ya say omo ye conference bi na so omo hia so fo nyina akra no di ku na ntu ne ne nsi ase because na fe na ni akafie na no oba ne tifie a omo di conference na wo dem ho enti se wo tie mi sister me pa cho be me ni aka abonten dodo be bagi sa eduro ni bi ye be che okwan ba fo so oba yusu no na wo yusu wie ne be me ni wo hia wo mpa se kai eno ano no wate aka so obapa no man na gu TV so betumi afa se wo tie radio dia ene na mebobo e dia ma e ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 we ya make say nipa dom na e be friend obi so ma frɛ sa ye mfa pacho ma me mo number foforo eno ye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 me pacho ka say ya ti wo be frɛ mi sɛ mo se mo ho no mo ye den pacho de ye ne ye kyerɛ wo no nti wo fra na waka wo ya de ne ahwɛ sɛ bagye ho aduro na fako obapa ade ba ko a Dr. 3 days ade de a kye no apart from awo ne eni ni ade no sɛ yesi obi ebubu egufom ti sɛ wonya accident pen ofirosura ba hwefom pen oye footballer wonya injury no efiri ho ntumi mbo obiem ombo obiem obi o ne de ne stroke and na atufom doctor eweye bremu ende otumi den kase to nkase so anwea kakao ya anwea no ode beche wo nan ama be 30 seconds 30 minutes na obesore na apomeden etumi aba na ya ma wuro kakre bi na ode akofia akoto so aye na bosumi baako anka wo ba na wukura poma bosumi baako na chi no baba no na wagi apoma ni mu ato Dr. 3 days nnompe mu doctor nkasa ye kasa obi hwe nnompe a ono ana wo fe ntu no ho beti nya ye nanam de yetumi ka nti wodi hye bi atofam go stroke ho afa na bra etimetim lumba junction ase ya so ye bi a wo hwenye me pa cho se ebia na wode ne ba no usuro se mi be hwan na be so ni mu se wo ba ye wo memo ho memo ne be pagya no e de na ewura ye dan ni mu na pagya ne de ewura dan ni mu hwe na ye ma wundura be sra wo kwa to gas na fa ye no ma wo bu mfu da na ma me ba ko se mi kuna ma mbu afu nti eduro ni meja ye me sra wo ye na duro ye wo de ye duro no ade ba ko pe nechi ade akiri aya akodwero ba sa wo be nye akukuduro ene nam yo no wotumi dia ye wo aduro dia sister wo be sori ebedi adanse papa wo be sori ebedi adanse enti me kire wo kumasi a ye wo pankro no etimetim lumba junction tie wo be faka e be pankro no medum enwa na ekwa no so si wo etimetim junction wo do etimetim junction sa be se driver for na ejenyo se me call Dr. 3 days wo o mo abe forward what na kemu no mo be si wo junction so pe wo duru wan hwehwe dan nsuro wuram na bibia ye kama da no ma me ba ko o se media me wa shama me ko Tulaku Christian Village me comedy ni yade na ekoye o Fred obi sa branch be na se number we o kese wo su de wo kumase na asmo be kan se na me pa shama no se ma me kasa o se o peso di adanse na watese ye kase o TV so ye radio so ye mfa no to so na se ma me kasa ye be record de o kan se oba ye kan se ashaman ho na oba ni ne ba bi a ye ni kechi o se 18 years kechi e na de ne ba ye ma me ni ba ni na ne nani o se ne ni no prunsuo se de se ye na efura kasa na oba ye e ma ye ma ne yansuo ni bi na ye din nsuo ni ma na o de ko wuru ne ni so no ma me ni pese o fredi a dance gbowura e ye radio nsu di a dance man krofo te se na ni na o de ba ye na ate wan eno na make catch us fa nam yo ne akukuduro woni mo obi o we ni yade e ba cho fa na bra na yenhwe no woni mo obi a neni na fe na ase eba obi de ndi ase efura fa na bra na yenhwe no e wo Kumasi pankro no etimetim lumba junction mama mesra nya fe ne yade panie ko woni so nya fe ne yade eduro ko gu woni so yade ne yensuo ye di nsuo ni ma wanya ne ye ba kire okwa ba fa so de ba wuru wani so nya fe no ko hwe wani akọ ha wani dan ma me ba ko o se ne kunu de eduro gu nani so afi o ha nani se a ye nim de ko ye ne mo wura tenten afi nani so ifura kura DJ enti se wutie mi a enya fe ene ye de eduro ko gu wani so ye de ne ye nsuo wo de to bo ase ahoma kina wa soro no fe bi wuru wani so na enyi bibi a we eni so no no na nkrofo from a doctor na o hwe eni no oni a na ye se ani o enti Dr. 3 days de eduro kan wa nansa pepepepe hwetie aya na yanka se nansa na ho atọ da bi ewom se eduro beji wa atrema but yesi Dr. 3 days na eduro kan wa nansa esa se ohunu sunsun senchire ne bi because we say eduro beji wa atrema dia ene ma no eduro baako ma no mienu ma no miensa se na me hu hwe say
eduro ni ye adwuma no nti nansa na eduro kan wa nansa pepe so ohunu say difference bi aba eni ti e fa no doctor 3 days no me pa cho obi o wa na dey on say fibroid e dey yefun ni mu me pa cho doctor otumi nane fibroid no on fa say kanka doctor 3 days yes and one time ye won krofo bi o ya na omo fra omo su say yeba wo yeba no wa hisa bosun ba osumi ni ba na wa ma obi ya dey agbo wi mu mpo obi o se me dey and ase nsuo ba nsuo ni ba na wa ma obi tie say unyem no awodie no edidie mu enuama bi echiai enemu ebre bi adwuma san bi ama na nkoyi ti wo abofra na abofra ye nanga obi o ne ba ne 5 years otumi nante obi o 7 years otumi nante otumi nkasa o de ne ba doctor 3 days nchen a eye duro keke na ya ne betena ye nkyerɛkyerɛ ye nduro no oba o se agodi form ebre ni nti no oba frɛyen na woni ahwe abom wakasa ahomatrofo so na de eboro me kasa yisu bia ne ya de ama nti oba pa bi obi o na sa ne ba eyare na abofo no hu yare ne bebi afiri ba ofa ne ba doctor 3 days nchen de ontumi na ante kwa de nnuama bi beka nan no na aboro so aboso so abofo ne nante ye won kwada bebre ya menim dai betumi di videos aba na bo shiwa men kada sa da me nkasa na video na e show dance yanko one no mo de o mo ma ato doctor 3 days anka ye be yi ni video no nko na matena ha na mahwe ye wi na maso na mabobɔ no ma na yeko nti obi so pani ho achinya ye wa ashama na ye wotula ko Christian village wo de oba Christian village wo se me pe doctor 3 days wo wie okay obi se me hwa mo kaso ne ye wo tuba wo de tuba junction so wo se me ko mama Africa junction me ko doctor 3 days wo du mama Africa junction so asi na hwe obenku wo be won se ye dan ne bo no wura hobra obi se me wa Accra proper Accra inside no so ye wo old Ashoma udu wa se Messi wo Aloway junction ye wie Kumasi for no ntoyen e wo Kumasi etimetim Lumba junction me wie me de aduro bi gyaw be me bia ba onchen amane bi eye mama aduro ya fra no quick start okay na bela mu di wa dance sorry ya na ni se me body dim because do si di aduro no wa dance no o mani bi me pa cho fa na bela amfanto o mani bi to aso ono wa kan se ya o so o mani bi pa cho to aso na bela kantanka mo be ka cho se aduro a eye tisie mu adwuma on say doctor bia ya o se me wo mema eduro be ma wo be ma yese ba yen no ye bo wo sade be ya wo mema yo no e be gina brane nti ye wo eduro bia fa na quick start wo ya be ma na wo hwe me afresesi a wo ba gi sa eduro no bi wodi ku bensuo ene ebenom na oba pa bi eduro no se ekoyi ya mamman bia wosisie ni mu nti always ne ema wo ye strong ahomachi ade no tumi pagya anadwo etumi pagya anadwo etumi pagya eno na echi na ewia kataban so etumi pagya eno ena sa wo yere ti adwuma na sa ewie oni fia na wo frafra no hello when are you coming time na wo ba ni ade na se enuama ekleke enuama na be ma wankasa wo pon adwuma kwa na wo yere fra sa brefia wontumi ma wakotena sports center de na sa enuama nkoye be ma bia ye afro daddy na say wudidi ana wada e say afro dada what I say ana mi wura nti enay doctor sisa wuwu ya eni kwan so be mewu nti oba pa sa eduro ne de me no me we mema no nko a wo ye oba na oba frɛ bia na wo frɛ e de ama wuku no eye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 and 0246 59 41 17 0246 59 41 17 aha se yakase yakani na next week e be yen binka nti ye jebi kajebi ofran ya ya akemu bi a yanka no ye be ka aka ho ye wo yare bi ko a ofran ya ye kire we duro ofon so na wakofa na wodi aye enye sabre ye nchen ko a ofran yen na yade na hwe pitipiti ye ya ye kire wo se ko ekire ho aban bi o te fa ye se eno ano na ye wie but de ye serious and severe one na enye ye de ensesi ye bo sa bra ne nye ma we duro na nansa usu be di adanse enti 0246 59 41 17 0246 59 41 17 French mu bia ebro ya de yesu no ye de bema e wo Kristo Yesu di mu odom for dom yen ya me aduma Monday yebeshia yedasi irade endom ye na Monday san ebeka yensa na ene eye akoma mu nsam dwumedie na waso eguso a wotie na woguso a wo hwe yen enso ewo Onua TV no ene ye maame efia mansa nasema ode bra yen na eka kakra bi se ye be hye show na se ana ose da bi medwane mekọ ena odwane ya wo koye
but whatever it is no na sem no adesua bi wo mu eno enti na ye ka asem no ya mametie de oto wanto de okotena na ebusua asase so no ekwan a ono efa so a wa kwa asa ebusua asase no so aton ede ama obi na enche bia ye beko ahoma no so na ye ne lawyer Christopher Atanga edi enkomo ede afa ebusua asase na ekwan a court kra betimi eruli say ebusua asase de okoye ne japade edisi so no ono nso enton enfama obi nti ye toato ahoma no na yenya lawyer ye ne lawyer ebebo enkomo ewo sasem we hu na ye nyina yesua de edi efiri mu se be ya ebusua asase sem de ye start say ye di nkomo efa asase ho ensem ewo akoma mu nsem dwumedie so no ye hu se ebusua asase no matter what ebusua asase ye nton wokotena so kra na wu a untimi emfa ma wo ma sa enkomo no ye pese yesua na ye hu ensem no emu eyie ma ye ma wo Charistic Ventures inro Zahara Herbal Products ni bi na ye nom Zahara Products no honam eye wo ya usisi eye wo ya enam yarewa ahodo nyina sexual weaknesses no na wakwa pe Zahara Herbal Products ni bi ato na wonso wanom opedodo to ano wafre 0246 348334 0246 348334 and I say 0248 569335 0248 569335 Inti belucha ya me san hwe edan ya is in contention no ma yen hwe edan no ebium chamber and hall ena efia mansa o se me bebusua asase menya ska emfensi medan okay yenya lawyer wa homa no so ye de nyame ase papa lawyer Christopher Hello. Atanga, good afternoon. Good afternoon. Me pa cho so ho ye de Yami adum. ye de nyame ase papa so wajemre na opese ene oboa ye ma yesua ade in the first place no obi be bisa se ebusua asase se ye ka se ebusua asase a eden ani ebusua asase na ye mra mu no ebusua asase yetimi ton ana You really etia motifu nyina. ye je so Na ye etia ne se woka ebusua asase a ewo in different contexts. okay Ejina baby a woka asase mo edi afri. Because ezan se ebusua no ebetumi aye obi ne ne yire ene ne mba. Enkwa okay ana so say ebetumi nsuso akwakoye efense ebusuaku bia omufiri ekuru bi so etino ejina bebi a wo ka sa asem no okay enti pacho mama ma explanation kitwe bi in this case no na yenti ase yi mama no no edi ye bedi nkomo no o se omo wofa ene di sa asase no eche enuanom ni nyina enti ukọ sa asase no so a woyɛ sinidie kakra wa ha woyɛ sinidie kakra enti ebusuafo ene te sa asase no so na ono in particular ne die ono ye ready so pese o sinidie ena ne ba free mu enti wenye ska amfa nsi ono ne portion kakra no ne parcel of land no ewo ebusua ni nyina asase no so no enti eye wofa ene de ma no wofa ase no ma obi aye ne die kakra ewo sa asase no so okay. Ndina se uhe mu dia eje meti dia wo kana si ye dia eje se enye nipa baako ena asase no eye ne dia be pacho wan nemom eye abusuaku no nyina na omo dia ena omama obi akwanya esini dia kakra wo so dan ewo baby kakra nemom no wo asase mu no nyina na eye abusua no ena eye omo dia be pacho wan mbaje yo enti se da meka no eba na sa abusua no on the your father say tradition mu a we no enye traditional setup just nuclear family and I say sa abusua kuma bi a wo hwe mu kra na wo so be don abusua kese o be free abusua kese mu ndi de abusua kuma bi asase na omo bi omo kan wa jam na se wo bi sai ne se omo timi ton abusua asase ana se omo timi ton no ni nyina gina abusua no omo adwene ekofaako se omo pese omo de abusua asase no edema obi dia okay eno mom de emra bia antia ho kwan okay se abusua ni nyina omo be yo omo adwene se ya asase ye pese ye de ma obi
neche se abusuani na no maka bom e no ma pasa agene no na ya asantima mu ha sei no te ushoma abusia ankasa no abusia ankasa de abusia bia asase no omo de don akonya omo de som akonya enti ahemfo anaye nananom ahemfo no omo na nsase no nyina ehye omo nsam memom abusiafo no omo hwe so ti abusiani bia pese di asase no edi dwuma bia na se one ohene na owo honom no one no kususu ansa na ohene no ma na kwanya omatimi adane asase no e de amobi nemom no bibia ensi abusia no kwan se ombetra se afa adwene ama abusia pani no agye atum se asase no yemfa ma asimasi ana obenten nemom no omo fasa adwene na owo so ohene na owo ehonom no omo yina sutre na ono nso so obamu bi na ode nsa shaase na se mo de be mo bi mo de ma lawyer be das pint yensan emba sa case we na ye ka no na yenti ase enti te said de wache mache ye ebusua kroko no amunyina wa asase keto akakra na we yesni de enti me efia mansa be de masema bedan akoma mu nsam yi me small portion na wasan kamisi bibisi so no na ahoden eni ho ena sofo ma me bi besre me say me ni baabi te enti me pesa nka me ye bibi esi wo efia mansa wasase no eso na de ka mebo wo ho no ye be calculate no monetary terms near the ya spreading it out maybe 10 years 15 years me ti eti sa aka ni nyina awia na edan no comes back to you efia mansa eno no me na me so meti abusua sa so sa no me wo kwan se me de me small size no emo obi say on be ye project bi ensi ho in my name ana yo abusua sa se no ya nhihye bi ewo ho so ye tell say ukosi dan esi abusua sa se no so a for because of we member of the family no and I would miss dan esi so edi wo no ankora na wo ka abusua sa se ho no wontimi nyi wo de emfanton enton wabra abusua no ema wo kwan esan se edaso ye abusua sa se enya wo dia le mo wo don abusua no ntino ena wo nya asa kwanya no se wo betimi asi edan edi asi sa se no so ndi se du pepe so bi na se wo pese wo dane edi ma obi a adi se abusua no nyina adi atum le mo wo nko ano wontimi enkoyi wo de no emfa mo obi esan se eye abusua sa se edi abusua no ena wo so mu nyina omo adwene kofa ko se asasi okay ye gitum wo betimi de amo asimezi ana obenten eba na sa na omo de ma abusua peni no po wo so mo bi na obagitum so okay ma je atum se wo de no wotimi de mo bi because ukosi dan esi abusua sa se so dia na se wo ni wa edane ba abusua no ebeye edan na se wo free mu se ne ya edan na wo esi edane ba ebeye abusua no dia enya wo dia okay enti this case still any ye case study for your education no maame na ono sof maame na obesu kire efia mansa no say okay mini baby te odan wasase no so da ho untimi nya hwinti maame mi mbesi ensi so no ebedru mre bi no o say efia mansa aton asase na ma no ene wesi so nti ekoye court case back and forth in the long run according to sof maame no ne audio aye ne kasa aye no o say ono nso omukọ court na ebu asem no in her favor and then at the end of the day no court ne ka say yen koton asa edan na esi so no nti belucha eno am ya hwedan no edan no chairman hall one room but no toilet and bath and ono aton ediama third party efia mansa no so say o mama mi krata bia say odi asase no ama na o mesi dan kra emfansi so wo besre me say o ho kire wo pe ba bia da ye bibi kakra si so emre so na say o cost na we nke no o de tinema na eso a na we free so enti only right say ono de asem no kra court na court ko bua say ono Reverend Elizabeth Entry no edan ne ye ne dia enti no ono so enton na kose court e na auction e na obi foforo so atodan no 2 years nie contention enti de otodan no kra ontimi enko ho me pa cho e ho no emra ne sesen e wo sansem we nyina ho na twetwe ye nyina yaso kakra you normally say asem wo court na say unim say wo hu bibi kan utimi ko I interpreter so me nim sisi anu de me ntimi nka court no has because judgment na omo bai no na me nim court no nyina so omo gina ya omo bua asem no editi na me de me metimi a chekire mu no say de me kan no
ebusua asase the ebusua mu ni nyina ya it is a court ebua for edemawa interest and I say interest nipa na ono no ti asase ni interest no wada ni interest kakra bi na ewu mu no e na wo wato okay say ebusua no sori ne ebusua no ankasa ebom e sori ne say ebusua asase na maame no firi mu say nipa na ono no ka so firi mu ne na say wo koto firi ne ho ne mum ebusua asase e na wo to dan no firi ne ho ono maame no firi mu na e dan ba bedi ebusua fo no ho okay e dan ba bedi ebusua fo no nsem okay enti no wo nipa na wo koto ye no wo nipa na wo koto ye no that interest na maame no wo mu no eno no wato to firi mu pe wo so interest no aka aje se bia wo ne ebusua fo no ko hia no mo di tu no say okay eni eto aso e kan say ebusua asase ebusua sa enti say papa ya wakwakoto dan ya ye ken dole ampacho papa ya wakwakoto sa edan ya ye ken ono no say ontimi ntine ma na say maame efiamansa ni free mu a ni interest in the ebusua asase no eko nti ebusua ni timi demande omo property no right kana tie so ebusua dia ebusua dia wo buy no bi aya le tu for say buy bi we se wo koto ajepade bia na se wo koto asase na odu bi ko ye hyehyɛ e wa asase ho a e wo so utimi hu asase no ho hyehyɛ okay e wo so utimi eko hwehwem e hu se asase no se na tie e san se wo wan ko hwehwem na se busuafo no so se ebusua asase na wa be ti dan na bi o ne wodi amia usika na ayekwa esika wodi ko hwehwem no ayekwa e san se dan hwehwem no wo se nka utimi hwehwem e hu se asase no enye ni pa no ko na dia e odon obusua no e na ye de ma no se ebusua asase ye yi ama no so ono nka onfa a ebe ono nkwa na japade ebusua japade nso de so bi koton ma na se ebusua no sore si yempene a ene na usika kam lawyer pacho last question na ye jaw ye ni say adwuma no do so pa ye ho donti na wonya amre e de ma ye no say no se ebusua no nyina atena ase no ma wu say efiamansa onton asase no ema maami Elizabeth entry so for maami Elizabeth entry into Elizabeth entry no so ni right of ownership bia so no so be kwa ton de ama third party no waton de ama third party into ebusua no timi tena ase ka say property na maami na ye a esi so aye nyina ye hwese say ya sa one room apartment ya wa ye de esi asase no so no ebusua no timi sorry ekwaje court order emye bebu edan no edifiso ana say what happens to the property on the land se ma o kan mi shuma mi hunu ni no se o se ebusua no betimi aka say maame no ni right eno de say oni bibia nche say maame na ton e de ama eno de court eno be determine because court no be hwehwem be evidence na ache say ampa so ton ma no enye ebusua no na be chere sa ne mom no ebusua no e right so be sorry aka say we de ye so because you cannot sell untimi nkoton ade a enye odia sadia enya odia untimi nton edi se maame no enye ne dia ne mom ebusua no de no wakoton dia e de ebusua fo ndetimi asori aka say ade no enye ne dia e no wakoton edi no ade no enye ne dia so untimi nkoton ade mfu bi wa enye ne dia yes se u papa ka e na wuchi na ukoton u papa ka na u papa ka no u papa na ne dia enye odia edi u papa so betimi asori aka say da bi me ba no me de manze bo ntuma kan je so onton okay edi no need to me say auditon nti ebusua no betimi asori say ebusua japade e no wakoton ya ma no to me say onton asase no edi no so wo wakoton no de ne wedi emia yo yeda se papa lawyer ene efutu a wodi amaye se be ya ye tasase bia o ka bibi o say buyer beware o tasase bia e ho hwehwemu bia wo sa wo ye bia no wo ma sa education lawyer yeda se papa nyame ensure say wo be ma ye sa education lawyer Christopher Atanga ono ena eni edi enkomo efa sa case ya ye kan ehu ebusua asase be sika kra wo so me de be rent for some years afa de obesi ni dan wo so no se asase ne ye media ono so akoton de ama third party eho ena ne ye pese ye fa education efi na mama nko Dr. PKO Wusu Dr. 0244 Dr. Afishia Pa yeah unya ba nothing comment here yo acho ho ye de emi adum na so nyame ase yensu ye ho ye papa pa yenko grace fight to ne yenko bonkomo kakra ho yo unya ba me da se me chia wotie fo no ahwefo nyina eye Dr. PK Usu Dr. 0244 and any first time I wotie me a ye frame Dr. PK Usu Dr. Mesuande de bia me kasa Dr. for bi esuande na emom ye medical imaging scientist and also a herbal practitioner me ye medjuma kama na me speciality no eya wo enem yare mo Johnson tentem so pa ene ye wo ho
ahoɔden yie pa na mmom no unia ba obi nka sɛ oh other conditions are yen show Okay. obi te sɛ obi yɛ hypertensive obi yɛ diabetic wo situyare na mogya broso a ne nyina unia ba yɛ manage no yɛ so yɛ hɔ pa nti obi wo bɛba bu sɛ ne sugar level no nam soro and obi on no modru so still na ya na e wo soro a me pa to obi wo ha obɛba na yɛtimi akyɛke yɛ mam obi wo pon so or pressure dro so so say still na e wo soro a oba yɛtimi check the cause of the problem because mostly obi wo kwa na lipids ne cholesterol kosoro and also timi obi so o control pressure na enti ma fom ni nyina no ba ya so ye ho a be hwe de enti a ema na basa ne tim no obi was sciatic disorders obi hu se no to na twetwe no na eye ne ya pa onante kra ontimi na oye bi kakra bia na wabre ne nsa ne na cha se ye titita it tells you there is a problem da bia me ka se obi benya wa ya na efri yare da bia me ka se wo de abosomi nsia na wotwe abosomi nsia ana afi 1 year yare da ho uniaba obi akra nkai wo mpo and me ba me chi say nia bia wa yare be dadem be more than 2 years now no so media program ya media yimu bia about 2-3 days na me hu se nipa na wu a wo boni dia manfo ni mu no cry original ma we shino ba so na sante so ba no ye adwuma ye pa and so koda fi more than 1 year obi antene nka bim until say what team to me ti one thing kan obi bisa say wo hin ana obi ko hwe no edi da bia me ka say nipa pom din de ya na ehia pa wo yi nyame efri ho a nka unipadua no ana say wa pom din ehia and sakra na ba ye family mpo because obi timi ba he ukunu obetimi agya ho akọ anytime bia we ile betimi agya ho obetimi ba say daughter ma bo mi kun pampesa ise kura de me mfi nyina ya me ya nti no wagya ne saa kasa no nti enipa ye bre enipa ye hofunu ankasa nti ise yare so de me de account wa ya na ha adwen ye pa eno na ye beka sa adofo asa nti me de ne sese wo hu yare bi ho yetimi prevent unuaba se obi ho abu hu se wo hwe asase ye twetwetwe no utifan ye o ya na ankasa no na yetimi prevent sa condition na for instance na obi me hwe patient bi a na ne yare hypertensive ye manage ne kama a eba from the bian pressure na 120/70 120/80 kama na o say our condition bi na ne yere about 2 months ne could be say na ne yere onum na adru bi abi last week papa ne ba report say na yere na free mu because we ja na adru bi a onum bia de bia tiefo ne ahwefo a mutie mi Dr. Piki was Dr. Messia de say wako ayare sebe me educate me tu amanfofo na me checha pum din hu nse enye adru na me beton keke na emom no me de ne say unusual symptoms ni say jeni bi woni padua makwa na ngasa tu hu anamon baba Grace Phyto Clinic ye okuma sabre po high we say na akra so ye okwa benyam na ya ma odru edi watu odru bi su say kondom for instance eye pressure adru eye diabetes adru make sure 2 days 3 days bi abe checking because obi ane ne system na unu about your system no e different metimi ama wodru ebebo aba me de duma menua na engine no obi ane ne system that is why I said Dr. PK was obi a Dr. we dey discipline Dr. we dey oya firm me a firm in the sense enipa nkwan ye ba akopem e na de bia me professor chairman de UCC and Clinton University Professor Philip Koleku wasi se nipa baako enam so na nipa baako hwe ne nkwa do you know the dependents nipa mo hye na se a wo serve wo mo oboa wo mo na nkasa ntimi mfa yare ni agro eno nti na da bia wo mo ba ya se obi anim se Dr. we dey discipline time do na se wamba enya se me no nko but at least me draw attention to me mo wo hu se e wo se wo gi wodru because I say me battle is you bebre hu me on pema sem yi I am Dr. we so metimi awo me kai se na obi ba maso last week also ba maso na about 2 years ago what me any model we ba ho last week or the patient be by na patient ba say doctor me dem hu hotel so bebre na monkrofo model so bebre na onji ndimpo ba ne nipa ne nim se me ho no ba owura me ho na not doctor you say me hu no show so ena okas doctor we na me so a me ba me first born was 17 years ena sister no 2 years ni wa wo ne ba first born ti wo ko university kra 17 years and maybe but ba me within 3 months no timi de nyem ye nti ono so ne nsa de ne ba na onim se me ho no ba be hu me picture say me na mti ono say doctor we dem ta hwe na tell you so pa ba na nkan na kuma so ena doctor pick you so me nyem adwuma sam say obi anya no results na me de nipa na ba tell you so say can't no because university me be friends
friends say medical law and ethics. Your be a friends medical legal issues ankasa. Your no be ho a udru ba bia ye nye de obi ya ankasa. And then the mother topic also different from others na ankasa ntimpa chonya wotie mi. Mo apom din hia because obi benya wa na free yare ankasa no. De biam se ma yare count to 6 months to 1 year. And now the next day obaba kumi no because pick kran fa so bia ni so. Eni pa so your opportunity ankasa ni pa yin na your opportunity. O hu se pick me nya fa so bia free pick so. Why should I worry myself? Oh ma ho bi because fa so bia ni so. Enti no ma bi wo ha it me prevent whereby say won so on sha say titi uti fa na ye wo ya. Now go to the you book no cha CH yankasa. Ye free bisa syphilitic arthritis. Syphilitic arthritis. Syphilis na enem yare bi etimi bowra bones mu. Omutimi deform me bones no. Enti bones on na no achia. Unya bones bones na ye gregre. Omu deform o bones na nkasa. Enti ni nyina no so na otu ho na montema. Wotimi prevent yare bebre a boy enipedium. Me won se me ne bia signal me say doctor number no. E was screen so me patch me number no. E was screen so wetimi aframe doctor me condition mo me ho say me number na was screen so me number na 0T44 0244 87 84 31 0T44 87 84 31 ye wo Kumasa Bepo highways and Accra so ye wo kwabenya Accra go filling station wana bisa Dr. PK usana Dr. Mesunya de ayara sabia obi abechiro me to asubienum said na make about awo mu nsemsem eya na ye ma ho biti bebre say obitimi frem o say doctor me kun de wa wo bebre na oni problem ne last born was 17 years it is 17 years no kun no hu so na ntimi mafom because of adwuma ayeye because of poor diet aduane ayedi because of infections enti bema wutie mi so obema mo kekauda obema mo shoulder wadjon so na mo shoulder na insu afrimu da wutimi na intermittent rashes nsa wansa wa bi beguo na eno akona asaba it tells to say when infections that infections bitimi akele o sperms ni nyina emo no bo raw pina ne mo bema ne mu a no mo kosoro o mutimi ba o show no na o testicles nim enti e bi say testicular pains to bem bi obun say na ne show ma ba ne ye ne yapa e hoso na store your sperms na kasa e basa mo no timi kokunkum sperms ni nyina du bi aso wonya bi a friends azoospermia obi a wotimi bi a wonya azoospermia yesi woni nkwamwo ne bi azoospermia means ensu ni bakama but enkwamwo ne bi a yekonkonti ba na ye nipa na nkasa ebi nim enti obo na infections na bo wrem no makunkum sa ewoni nyina no so obi okwa azoospermia ensu ye free bi say varicocele ana blockage of the duct obi have a produce ba entini bi ana droben bi a mo na timi fam ba no a block entimi ma varicocele no so ewo ho ankasa ena obi also so a obi say micro testicles obi na show na ba no eye nkitin no so ye den pa eno de my friend say ana doctor's friend say is a bad case enti unia okunu bema wo de so omba because bema bi o ha wonim ne condition enti onim say o me ni nkwamo akra on hawo obetra ho ma wonya o menopause ansa na obehu say oni problem later no obi a o problem no obekwa ko fanchen na obi de nyinsan abre no ese ye ne dia na afa japade ne no mama ye nyina no na waksa kwa kodi baabi enso na bia na nya ne dia na nkasa enti dia woni ho nipa no wo wo mba carry the testicles and show ma here say enkitin pass ya no be da carry ade no so ase wo hu kakra na meboa ubisa na obeka cha na meboa aha enti say enkitin a is a red flag by you do na ye kakra ye o bibia friends say ultrasound for scrotal examination oba ye doctor CS can no show ma ba no ni ahwe the volume actually it should be about 15 cubical to about 35 cubical ye ultrasound na checking the volume unia we banana in the be 5-6 e be din so wetimi generate sperms ni bi na akasa dem no say was our condition na we have so many ways how wetimi de anyem oba ye wo donor support wo me ha nya bi ba call other fertility centers na me no amafo ye adwuma a wo betimi abo ama so wetimi de anyem owire and say even wakoye bi ne say ni da so kra ni wa wo betimi akonya donor support na wo de anyem oyire na wa ye aguso kama na bibia so aye wa akasa wo dia nti eno so ntime ma oba mum na me delay oba na nkasa because me nya ba ti kama eya na awone ba ya na ye fed bebre pon so produce ho ye so hwe me ametie bo nkra ma akoma kunsin o na oka me obema oba uhuma na ma 3 omo se me papa ho ye fe yi pa e na me ma no so se omo ma me nti no sa na ade ne ti nti me pacho so ti nka na se mo pa wo na wo ye bema ye so sperms no fo ma na e bi ni mo abra ne ye hwe da bia obi o habon se onuaba why sperms na bi ye se o oligospermia
enkwamwa kitwe bi unia no aye reluctant onko hospital bi kwet mi ka say wo doctor me kra menyini onyini in the sense say utwa fa nche no obi so ne wonyim ebetimi ambasa ye wankasa wo na wanim ebetimi ambasa say enye wo so de ntimi de ne say mo pa wa check your system no ne hwese unsu ne ye kama na say enye kama de mo no mpe bebre mo say wo be check the first time ye say wo form doctor ne ma na du kakra no wo ja duro no nom wo se aba mi pa cho sa check biem even say wotimi nye mo yere kra na sa check biem we say ani bia sperms na ba na yen ba oba Grace Phyto Clinical yo kuma sa before highways e na kra kwa benya ye be sa test ni nyina ma no bo so nye din enye din bebre mi den say samo ba mo nye sex for 3 days na metimi a check mu nyina system mama mu apart from the me kan de bia me ka say ma na fam ade esia wo kwan ba bia wo tie ni ade esia wo kwan pa ansa na me de mando say be si no esia wo kwan pa ye infections agoni be ka say sexually transmitted infections aye ndem ya STIs enti pacha wo ho na sa wo so asekika unya rashes ensa wansa be good private parts na eno na ekọ na eba ono kun da ye fe say dyspareunia na eye wo ya unya bibia fe say dysuria bu so dun so na eye wo ya na wase show na insu free wo ba eno na infections atimi sinyin sen kwan fibroid nsi a won kwan na obi o fibroid otimi awo na manyina awie obi so betimi nya fibroid dis ekwan na maye metumi na fibroid operations na otimi ani mama na ye ne nyina wo ba me medical scientist na ya doctor fo na podumadwuma fo am ye dem fidie hwehwe ni padua no me de no me check ya hwe ndi say bia wo de no fibroid so call your operation I will tell you go your operation 1 year no de ani mama na ye da bia me ka say your reproductive system no is to reproduce. Into your banner with him now fan reproducer, you produce fibroid. And until no baby or how beating your boss daughter. Medi 30 years, medi 35 years, many years subscriber. And so me quite yes more fibroid. Open your fibroid because you don't use reproductive system to do your work. And that is why I said 2-3 years. So be quite my metomy, fibroid operation. Or by yourself if you be many if you and FFE. And them higher come say 6 months, 1 year. Obi ansi ha enten time ba sa no awode no woto nti awode no ipa chow nya ba fa reproduce what do stage bia no other produce what they reproduce ankasa ebe boa one fa reproduce a ebe produce organ bia ma ebe produce substance bia ma ebe ne fibroid ebe ne ovarian cyst ne sa hon ko ne ba na ankasa no enti unia ba so wotie mi a awode anka yen won tem kakra na yemboa ene se be ma no also on show kra because na say me kan about abortion in wasem enti obi wa ho ni patient bi o tie me o say doctor manye about 16 weeks 4 months but be man so won timi hwem so I told her say masa awo efa so wom obi nim dachi ho asem enti ma keep the pregnancy and sana o keep o dwene ho no keep pregnancy na say me hu say wa wo frame say doctor ma wo ba be man so won hwem say masa de koye be nyina ye madachi e say wo ho na bibi ni ho ya na ye ha adwene enti pa say wo pebi ana say or struggle to get pregnancy. I made the answer Dr. Pickles, your speciality no, and I war in them yare, and Mamma Johnson Tata so. Other condition be a measure. The mobana de minti show na. It's answer brought for me no more, and I have so I may name the ecoso. Until there was some refer more be obit me about, then I do it as such. That be so if I mean put that some purely herbal by scientific way. And because Messiah de, and Tinia will be an Ancasana. And I was so yes, me number was queen or so. Dr. Pique was me condition, men casemania gonorrhea. A brown check here because doctors Yempesa, but oh, Dr. Mena malaria. Dr. Becca Joseph sorry, could treat you. In Tiagan, so Dr. Bones in Sofri me member, in Sofri Maseba, Dr. Medon saw Namichin, Dr. Mitify Yemia, Dr. Nabi, based on his discretion, or Becca Joseph, yes, I test we, Nayan Shamwana Bibia, and you fine. Dr. Pique was Dr. Messia, dear. Dr. Messia, and Chena demanded this baby, me number was queen or so. For me number. Doctor me how dear me more me so prices are moderate too. Me charges like for 5,000 10,000 bra but they have moderates and we are doing a good job bankasa. Me no so question back we be some. Doctor nyame ya do ma da be biemu no. Baby o kan na ye me den ye e mema no omo hwa no. Yeah. Any heat, yes. Yeah. Any heat. Yeah. Affecting sperm production, the quality of the sperm. Nyame ya aduma. Me pacho we de me ma assignment. Ada be be Mr. Waya. My yen kasa mfa ho heat, sperm quality and then the quantity ni nyina. Yeah, affecting. Tina you ha you na aba na amoa kakra. You do be so na spread kakra. Sa na nyame ye no. Me pacho you. Nti we de mema no me bisa question na mama why nyame ya aduma Dr. Mesua de next week. Oba adom ye na se oba ye beka mema ne ya na de bi omo se bu de mo ka ma ne sa mema ne ha wo na ya ye nko heat sperm quality sperm whatever nyame ya adom a
ye beka ho asem ye twa ye ho sema ye ba na afei enkomo no wonso wo ho adwenkyerɛ bia na waba na ye wakyerɛ wadwen ye ba sese ya aji kojo so me mu gina ho kakransa me to ase me sire mu asa waya bi na ekiki me me ya anse na me maame de no so no wasa aton ayeka asisi a me maame de wo ya busua no ene na eha me o maame Mary say wa no say ebusua japade na da ho ne ade nyina maame Mary say wa waton o maame de ewo mu so waton enti wo de wasam ne bae aha chese me say ne dem ha ba ye de esan say omo amoti studio ha mu hu omo no ebi musu ya behind the scenes na behind the scenes ya hwe ho kra de ba tu afiri ho aba no kra be chen de ba soro ha sei no enti no wo de bae no na wo twetwem na wo de asem ne betu yanim no wo de betu yanim say maame Mary say wa ton wo maame edi a ewom enti no say wo je wo maame de no enye sa sisi a no me ji me maame de no na abusua nso so ajapade na waton no eno so no enye ne dia abusua dia eno na ode bedan ye ni nyina no onfanto okay okwaji asase wo ho oni asase wo ho no aton yo ene etiefo yeda mo ase papa mo a mo hwe yen enso e wo Facebook TikTok na YouTube na afenso Onia TV no yeda mo ase na enkomo ni nyina ne se na wo twetwe mu no ye papa ye okasa wie sese ya kwesi nyameche ena ode na sema o ye ma ne bo ne tofa no ode bedan ye se ono ne maame enua asase a ne maame di jad ne maame nue aton wato abusua so de nti ode bedan ye na kyese maame na ne din ewom ne ye frɛ na homa so ne pesanki ye nya ne ntemba tie ye nya ne ntem ye nya no se opese woba na mra no kasa woba kra no beba na dwumedi no ya pon ye de ne hye se enne omra no no nso bebi asam ne da ne nyina no omra no bechiem na me se oba no enye ono nko ane baaye maame pacho mienu na tinchen mu ha no ye nya hu we no asase na me ba mienu na ti wonti hwan ye we no adwoa no oba no ba no ono asase no a me ba no tu aka no wona me ba no wo mu de aduro ko hye aha o de enko wansa me pese o kire me se we ye hwan we na wo ye dom ye nche no ona ye dom ye nche no to me no ana de ma no e de ma no efiri se kama wo start ya wo bedo o de me enche mu ansa me mo a kire me pese me hu omo omote ha no we na ye dom ye nche e na papa no so ye hwan papa no so adwoa no na de bae woni masam no so enti na ono so bae yo ene ma me Mary say why say kwadu ni nyina say wa wunua ne japade e ya asase a odija ne ba kwesi nyameche wa ma oba beto sa asase no me pacho uyi ano se onu ya mi ya ne se me ma me ye fe na me se wa ye no o ware pin ase ni kuru ye friend kwa me amampansu enti be chem no kwaje asase na ne ye so dwuma na bo kwa no me ne me maame ame aye me no onu ye be fe na fie dum me kwa ne tenan maame ne ka hire mu odene enti me antena ne de ne mu eden de ka hire mu e che say ready obete ase me de me ntia papa de ondo ye panyini me adantem ne tena ya enti me maame ba na ka kyense maame ntena bi okay na koye na me maame be fa me ko bi chim enti me maame ka kye se bo kwa no ni nua be ma ye friend ko akujatu wona oje asase ni nyina wo ho wo fihi akobo ho no nti ko akujatu no na asase a oje ye no wo ma ni nua ma no bi ene o ma ne man susu bi na kye se be kwa na miswa ni hu no kwa na miswa pa akujatu no hu no ka 97032249803 ebusua sase ene ho ensensami obi etimi de na sase ema obi na ekoria se npa kro na obesi ni dan si so no otimi eton ema obi so eto ana good afternoon yo pacha odi be me ho ye papa wo so e agure sport ni fan sama pom yo sama pom ye tie o sister pacha me kan fanti akati yo kasa the boss ni hey de papa o oh ye den papa o hey my somebody ni papa oh mami ite ha ju wi asi o sama pom ye da se 0243114497 032249803 oso betimi abekye wadwen e de afa enkoma a ye boy ni educational lawyer e de amaye ehu
mini amba no so e wo me nchen e wo dem hanom say ye ne omo ebedi enkomo me pa choma o TV volume no nko from why No. yes pa choma o TV volume no ana radio enko from No. all right pa cho ye ti o me pa cho ye mfa call afoforo why me pa cho so wo frɛ na radio ana TV ben wa yes so pa ma volume no enko from esa na wo tie wo ho nti de ye ka no onte. Good afternoon. 0243114497. I am person muti who radio ni TV ni so. I'm my good afternoon. Yo, udi baby how ka say fi? Actually, ka say fi dun kwa on office. Yo, oba ye fro say, oh, then this so jeje ye. O se wa fa o. Good afternoon. Ayeka 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby how ka say fi? Le Pacho. Le ka say fi manso. Yo, yeti o. Manso, ma already on nko form, ana TV nko form. Le Pacho. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Me da say, what your background ne papa. Oh ho ye de. Uti ejamu de na wo pro che me nyina yen sa to. Me da sit down so yenko. Da de pa. Da de we de ese ko bi e hu da wo se e titi e de atiti e. Okay. Se ne dia ne ye dia yen se. Ka ai wu si no kra na te wo di kan nyanti ate to dia ka asne mani panse wo nti enya wo dia. Wa fa obi esi na fa wontimi si kra na ka ja na na ho. Omo obi adesi no odi atete de o so akwa manso aba na nipa no oba be ya de obi ade so enya wo dia odi kan mo ate ate enya ne dia na wo wa ba te se wo ton se bi o bu na faso bu na faso da na ma no ye na aju du ni pa za dia wo ide enya ne sa so se wo ye dia wo bu na faso ntia nya ya de ma ba we de su de ma me amodi amana ji wa ya das papa danso. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby how ka say fi? Me Pacho, me di mi Joseph Ahinkra. Na me ka say atimota. Yo, Joe yeti o. Good afternoon. Na me ka say. Yo, Joe yeti o. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Okay, Pacho di baby how ka say fi? Okay, again the Ike under me can be takradi. Yo Ike, takradi for ye chiamo papa. You want to yo Ike pocho ye say why? Okay, program on the worry energy. My mention that this is the first time I'm going to share a very good educated program. Yeah, that's it. On continue one year the man. Continue the money switching is not doing youth na urban. Okay. Yo Ike, kaya de bia share na 12:40 kapim there. 3 bobo de bia ye I. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Hello, I'm Akoma. Me ho ye papa also eh. Yeah, the me adom me ka free was in the brim. Okay. Hey, na abusia sa se de o ye le to ma ni yi. Enya dia e de yi kra enti o mo kana on fa sa so ma abusia fo na abusia de se o mo to wan ka no wa meto. Enti abusia sa se de ya tena se bobra o mre so na wo ko na obi so ababa ya nton am fam ya ne wo pe nti wonja ya sa tena to. Enti papa na se ono wakoto sa chamber hall na esi so se oba ni akotena ho. Wan jima me wan jini sky o ma me no na o mo ja sa tena mabusia fo. Okay, ye da se papa ye da se. Ye be fa callers be e 9 bi na Erane Peggy Aji Akonya ni atoaso. Good afternoon. Hello, yes, Pacho, my volume name from Papa Captain Yana. Captain, I Captain, and your volume was show power TV no man from. I'm ready, Martin. Pacho, you, yeah, that's Captain yet you. Aunty Bea, I will just say I want to maybe to you. Say,
abusua asase no senka nipa na ono de to ha obeto de no also oton aka benya bi okay enti ne se sia no wo benya bi a na so ntimi nya bibi wo so a mane na obi so ba na so wo to na nke to anka wo benya bi so enti no sira mo ni abusua asase no ma bi afo no e na o ye da say good afternoon Good afternoon. Yo, udi baby au kasafi? Bacha me kasafi bi kum. Yo, yeti yo. Bacha ate. Me pacho ma TV ni nko from why? Dia koso. I'm speaking from Accra. Yeah, speaking from Accra. Your name please? Yeah. Inshra. Yo, yeti yo. Yeah. Aha, abusuan sa se de untimi ntina so nton. Okay. The na yeah, na e ba ne se abusuan sa go so amama di no. Obi agya akiridi. Ne da ho. Okay. It is a da ho no bondi sinu be fa dia. Obusuan bi timi volunteer no kokofa. Otimi kremu. Because somebody sinu na be fa no fire and come there. All right. Yeah, that's it. No messages in those things they have to compensate them. That abusuan for man there. They have to compensate who? Nipa no see dan sis no. Ese abusuan ntia na ka. Ono na akoto ma obi agisco. Wakoji 45,000. Ti ono aton ma third party. And this year waton and I don't also there's a proof say waton. Almost nim say waton. Okay. All right. And so I just 45,000 waton. They say abusuan abusuan ka. So ko abusuan no man o man come beji. Me pacho you. Yeah, that's why. Ye wie callers no era. Your time now, so you're trying to talk. I ask some more. At the end of the day, acquire a beer or BBO. The right and I bet me I see and say, Nipana, I taught at the end of the an elder. Yes, I was here in the casa. Now, Obama yet nasi. Then my man saw that's where he no best have a back. I be ye dear. If you're mansa. Yes, so you really saw that's so pen as I said, you walk on. No, Baba me I can't. Me a short man de oyeti asefo obeti ne ma ase no monko hwehwe so mama na ko de sika won ho okay na de wo so mo ye no munye na se bibi on be ya mo de be pata like one was 45,000 ne ba na se wo so mo ma ne bi wo mu na entiase ye adwuma na omo de tete man wie years man fa na ade a omo nya ne sana asumdwemra adwa tot Aunty Bea mama efia mansa yesi abutre ohui ewie nkonimdie e wo sen kama me afia mansa onya abotre nanka oba ha e bia court no legal terms na wonte ase a nanka ha ye ne atiefo ye nkyere ne nsemu sisi a yemfa ne se eye krono de na wo ma me afia wo de ama obi so onya adwuma wo so se wabusuafo sori nne se bo ma me asase ne ye nyina ye ba so a okofa na wo he na wo de ama abusua no because enya wo nko ade a mesi ye wo ene ye wo enye pe enye wo nko ade a na wo de akwakwakomo obi ono so je ya krata ben ne chese asase no eye maame ne de a wasi dan si so wie ya wasa kwakwakoton se abusua ne ka so mo sori maame afia no be kire no ne ho kire no so a so fa maame wo so ho be kire wo because ya so waton age sika ye de 45,000 edi inte be se maame afia wo nya abotre na bebia asem ne da no ye mfanto de oto dan ye de na asem kanye de na yenhwe na yenja asase ne me abuso because abuso de yenton ne saa me da se glam bite na makeup ebe ma hwan fefefe bebi a ukobia o pese ye makeup ema wanim eda so na boost confidence level a fretina na on sesi ho eye birthday party engagement bibi a ukobia no tina ebe ye makeup ama hwan fefefe 0544 466280 0544 466 280 Jumedie ebaso ejuada ekopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa ebebo o wa sembi na pesa o de brain na ye ka ye number obefre no eye 0530 507849 0530 507849 mo amhwe yen ewo Ghana ha bebi bia mo hwe ye bia brochefo amhwe ye bia nyame enhira mo na onye mo kese se de bia wie bia modi mo fidie no eto Akoma 87.9 ye wo Kumasi Asqua ye ne shopping mall main gate no na edi enhwe ni mu na mo hwe ye enso ewo Onia TV so ewo Ghana ha bebi bia mo hwe ye bia mefa enchia kese papa emfa ma chairman odi no kwekwa apia koka o se o hwe ye ndwumedie pa na o produce ye behind the scenes nyame enhira chairman odi no kwekwa apia production team members no Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sa Kodie Emmanuel Kwame Vadi
ena Beluchi omunyina ka ho ena yedi dwumadie no ebremo moti eranka ena moti Peggy so enka mia metina akonwem na yedi dwumadie no ho chiame no midin e de Beatrice Pioga bra wetimi afra me Aunty Bea me sorry yedi sports bro ewo Akoma ha na yedi sports nso abro wo Onua TV enti baby a sports eba enyiwe fidie no emfemfi baby a yeda munyina amase A draw bim way I Akoma from a Shanty Hot of the year 2025. Ya Diponya year and Kofari Nam Ebiwachi Chabi, as ya Nante, Nam Fifreti, Bra, Yan Nante Kakra, Yan Penny all the calories, Nafi Yan